Hadin ki khubor baki kali kamai Torres haka jala Meghalaya kila ban sange kamai saupu prakanta nadu kasantari kala lengkot arjar pusau ban persya ki kendon an jing pinsitom haki mukodema hit andron lani ki ba petkrat marsen dep tanra abriu daki kali haki surong haka janmit ka sautrik kala lengkot arjar pusau ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles kala pentip ba watla ka kersya ni ke jiki persya henrei kanumi simentapat ban sange kamai Ubak Wandan Bok Jerwa, Chairman ke Komiti Uloong ke Komiti ke Kersya ni ke Jiki kinongnya kali kamai haboro ke wei kari India ban persya ki kendon an hit and run Henry Kimla pat banis nokti lang haka asam ban namar ba kapor ka lengkot palat bat ongru ba kalong ke bam sngoi hab ba unu batenra unsya dan kunah nyulak tengka Nalor kani ulak kerpat rui ke sorkar breng ban wengno shwa ya kani ka an bat lada kam sngap ke komiti kan sa penlong de ke Jiki ke patenge kani kaan mentahi kadai baik habide bak jingja ia tengku kali lani accident mo ke bana kapor sa kapor ha ba babun sin hi kawai kalong ba babun driver lani kinongnya kli kipet mo te ha ba kipet pada teng mlam but nagleng jongi kum kinongnya kali hi berbor kabangingi lab bat ngisem bangi experience hiru hatu kat kini kisingi pamata ki nongnya i commercial vehicle naru ki truck ki sumo ki Taurus ki local taxi nada jang no jinja accident kim ju pet sakla jabtak henry ki pet bed sha ki police station ki bamarjan dan ni ki nearest police station ban le surrender LD bala bakla namta henry ko makatho khani ka an bade bala da pet kajing pet saja kalong bed nyolak bat ka si post na manjil te kata kadai ke ba smo phala kan lada manta subu manta kum mengi manta mo ka jinglong jingman jong ka mai mariang hang ne apo ka jala ka jongi lani hakiwi ki jala lani khamta me ki jaka ki balong kendong ki ba ingio teng la pi kum bakla phinyang sa ang tu ha tu thrai ka jingim jong phinbu se ka pi kum kata nagliang ka an ki di ban sna ki di ban frame ka kum jinglong jong ka station jong ka tu ka jaka lani jong tigi breo te hendrik kum kalong manta pada kalong kibu ban sok da man da ka bau driver usisim la bakla di benyam binang tu da sin uyam binang tu pa kenpum te kemanji na kapor sa kapor te kamut u khaman saujur la ne u tu nongnya ban tu nong sat sa te kata di ka ke bangi ni semua persya kan la kuno mo ni ka an ka di ben ong no ba kinu isim bakla kim de ben pet chaklau sa tap kim de ben ja kim de ne ki de ben serandar no LD sa police station te kata ka de man ka jikso tenat ka jingsingan yu pat baru dem de tamo Henday da ka ba piong ban habyang sa ang tu te kapen sir te ye kinongnya kali to khamta me manta musong no kai permit manta hai permit teng gidan ki bre sni uru gidan teng ki yang knang hapdang surok da ka mut ban luti mul tu mutim temban se nak manta safety jong de habyat ka tum ka nanti mo tenre da ada pernah nang taru ham lej na urut sa police station de ban da frame de ki an de ban so ban da tra kumta ban suphat mlong kata ada kadi babakla kan jing khot straight jongga kikan hon nongnya kali nang thina po kejelasa te nakliang jongi hiru ni sui gi haki lat pathai khobor manda nastep lengba ka wei ka khobor long times ka ba layathu ba nakliang jongi ni kali Taurus nang thina po asam ki khot ye kata ka ban kuma si saw fra kanta te hadian nang tu pada kidan gi bofon yangi kiong ba sobha ailang kati kamon ti kediang te nagliang jongi padaru niong ba ta manta pinchuong te ngi nampala ban rai te hawat mi suthu sikadai ba gani ka an ka kata om tangi ki artli ki jala de la kata lo ye bro ke jala buran ne por India te hagjing sisa nagliang jong ka asam la da kamut ban khot ye gani ka straight la shai ba la sisngi ru nada dei bakala ia slok lupa bani kanjin dalam hae hendai wala kataru to nakaliang kawe ke jelak lah sim yang senjam nak ba kan straight na duk la shay bala sisngi te ngi appreciate hiru lan ngi sutnat ya ke sim khia jong ti kan hon nya akli nang thina po asam namar baki ya ke jing jong pat ba ban sawan te kumta nakaliang jongi pada kum ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle but hagju ko por but ka East Castles Local Taxi Welfare Association kabadi nang ni napo ka jala Meghalaya ngi layesim ya kuwe ka sinjam da ka bangi layekran ya ki babonur ki pranong elam ke jungi na ki district ba pher ni ki president ki secretary jeng ki district ba pher
kiba ya snok tilang bat ni kumjuru ni ladan kising kren bat kinong ki yalam jong ki East Castle local taxi welfare station hang ni hapo slong man ne janmet ni tingilai sim ko wek senjam dak ba ngilai kren phone ru nang thina po Central Union nang the namar ba kini ngi hang ni hapo ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle bat ki East Castle local taxi welfare station ngi ju yetre rangkat bat ka Central Union nang thina po Delhi te ngi kwa ba la kumno ngi kwa ba nakalang Central Union nang the kan khot bed da ka Bharat Ban dane da ka All India Straight ha bigidai ba kani kaan la da ka sarkar ka kwa ban pentrikan namar ba kani kaan hi kani kaan yak jakor da ka ba ngila man kran be persya mantaru ba ka kwa ban shodap no ya kijat ban real ladi wala ka India hingi yo la lut da ka ba ong minisnaan daladi ya kibre jong ladi hendai kem kolong manta pada ka sarkar hi ka kwa ban shodapat ya kibre jong ladi te ngingim kwa ya kata ka ba ka sarkar kan le kumta bat ka jingkerpat jongi hadu kan menne ka san baje san steng ngilai kran si spodeli ba la da ka sarkar kam withdraw la na kam weng la ne kambu shwa hapo public domain ya kan ka andro ka pakin sapa sa parliament te naglang jongi ngimman se ban habya sakman de jingi ki ba kam tene namar ba kane kamdei bong ba kakta ta ngi nongnya kali kamai hende kakta lu ya baro ki nongnya kali sisin mal adon ni driving license lan ubla pen kami kali na duki arsaka ter sedro kemur ungat lah kejugaan da ka bala da bakla kumno ru kemur unsa ungat aka jing pen saja ba si post nem mat kumju bat ka kuna ka ban nyulang te lada kinongnya kali hi kindan kat ya kata pisah ngathrai kin pa so hiru banyak kali lale de ki part ki business tikum kita ki berkhot naglang kejongi hi ngi yang persabe ya do kat kini ki singi menta wala ngimlah ban ong bangnia snok tilang ha ni ka jingkhot jong ka kinong ki kenhon nongnya kali nang thina po Assam nam tala sha bala siski henrei ngin nyai snok ti padel ha ki singi ki banwan ladak sarkar kam sngam bat ngi kenturu sasisin ya ka Central Union nang thina po Delhi ba kadiban le no khamkloi ba deban pingor no khamkloi ha bide bune kaan khnang ba kane kaan kanum kta ya ki pat ba jong ka India hi brokoi namar ba India hi kade ka largest democratic country ha te ka ade ban snguthu ba ya ki jinge jong ki pat ba ki berit baria mo kata kade ka long bangi de ban chim ya kani ka lenti ki jongi lada sarkar kam snguthu ya ngi urid ya maka ya sakma na video ni nakleng jongi ngi bu lupa ka jingkentu ya ki pat ba nong snong jong jelame kan ya ba kini snok tilang hakapor bangi khot ya ka Bharat Ban ne ya ka All India Straight namar ba wat jubu ya kita jenggot bonong ba obla khot da kinongnya kali ki tang kinongnya kali ki banya straight re sisin bangi la khot ya kini maka talut ya bro te kemukila de banya snok tilang tangita hi de jingkerpat jongi jing pensong jongi kolong ba nakamenta ka jingle jongi ki association nang thena po Assam ngi ai ka jingkit bok jingkit yang ya kiru bakan yat bet inya renti hakelti ya jongi ba nagliang jongki kenhun tourist nang ni napo Shillong ru kilaya snok ti baka kenhun jongki napo Assam nakamenta la sai bali siski ba kin melik kamai kat kum jingi jongi hakila patai kubor manna te ya kata ka jingi snok ti jongki ru ngimi bisni ngimi pihun namar ba maki ki injalang ki ya lang mo ki lek up down man la kasngi na Meghalaya sa Assam te kumi kita ki berkhot untuk hakisngi banwan bela la sarkar kam sam min le dak ta kam la da Central Union nang thi ka penpana ya ka Bharat Ban la ne ya ka All India Straight katau ba hi jong ka jingmi jong ni kan ka dei ka jing klamakor ngirungi ji kata mo namar ba ngim keno ba ong bangi tamangi hi ba ngibiang ndai sisin hi nang dei brio nginang don be kalai kalat jenthut ang neng tai ten rei dak jing le klamakor pada ka jing klamakor jong kinongnya kali ka dei nang da ka jing fail ka policy trekam jong government ngin hab ya keno ya ta ku mangi kenuksa ku hang ni hapo sorsolong ka jongi khamtam ka khandai lat ba hayu do ban cross kali ki pat ba na siliang ru teng hap kerja kali ban yu pat ba te long kam don ka polisi kumno ban thawla ban laj ya kata jingja ka jingja accident ki ban sa nak ban taw pat ba kam don ku kata cross ang taru ki CCTV ru kimbiang hakiwi ki jaka kamut ki police traffic lakno no ki penher ki drone be bro singi ban tip ki jingja ba bakla pat ba ne bakla kali te hendrik mo kolong mantap de kam don ki kata